Heroj svake vanredne situacije su i volonteri. Zvornički već više od 20 dana pomažu starima, bespomoćnima i ugroženima. Svoje vrijeme, znanje, vještinu i energiju stavili su na raspolaganje ljudima kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija. Dobar dan, volonterski servis Zvornik u pokretu, izvolite. Upravo ovako počinje radni dan mladih Zvorničana koji su odlučili u teškom vremenu biti u prvim borbenim redovima i na usluzi sugrađanima i gradu. Njih više od 30 u volonterskom servisu svakodnevno vodi računa o potrebama onih koji su najugroženiji u doba koronavirusa. Cilj volonterskog servisa je da pomogne svim starijim licima, starijim od 65 godina i generalno starijim osobama kojima je pomoć neophodna. Pored tih osoba, volonterski servis namijenjen je za lica u samoizolaciji. Tamo gdje je potrebno, tamo se ovih dana zvornički volonteri sopstvenim zalaganjem promovišu humanost, rade u 2 smjene. Zaduženja su jasna kao što je jasna i želja da se u najkraćem mogućem roku pomogne građanima, a do sada su imali više od 500 intervencija i barem toliko poruka hvala vam. Smatram da je ovo veoma human poziv i da su svi oni koji su se uključili veoma plemeniti i humani. Od prvog dana nailazimo na različite intervencije, od lekova, namirnica do te podele paketa socijalne pomoći. Mogu da kažem da su se građani u velikom broju odazvali našoj organizaciji. Najčešće su to namirnice kao što su hrana, mlijeko, jogurt, hljeb, zatim lijekovi. Bio određeni broj ljudi koji su tražili lijekove iz Srbije, pa smo u saradnji sa gradskim štabom i to regulisali. Pored toga učestvovali smo i u upravljanju paketa socijalne pomoći za socijalno ugrožena lica, pa smo i to dijelili. Ujedno volonteri su učestvovali u formiranju karantina u studentskom centru. Iz dana u dan trude se da grad lakše prebrodi brojne izazove. Mnogo ljudi kod kojih dolazimo su uglavnom i slabog materijalnog stanja i lepo im je kad nas vide i lepo im je da znaju da u ovom trenutku imaju nekoga na koga mogu da se oslone, a to smo u ovom slučaju mi. Volontiram jako dugo u Crvenom krstu, 10 godina, a sada sam se odazvala i ovom pozivu jer zašto da ne pomognemo onda kada možemo onima kojima je to potrebno. Na usluzi su građanima svakog dana od 8 do 18 časova. Najveći motiv za njih je u stvari osmijeh na licu onih koji su dobili pomoć. Svako ko se ikada bavio humanitarnim nekim radom zna kakav je osjećaj kada u toku jednog dana učinite neku dobru stvar, pomognete nekome. Ja mislim da svi volonteri u volonterskom servisu dijele mišljenje sa mnom. Imajući u vidu da je terenski rad sastavni dio posla, volonteri vode računa o svim preventivnim mjerama kako se virus ne bi širio, odnosno kako bi sačuvali sopstveno i zdravlje građana. Svi naši volonteri kada idu na rad nose rukavice i zaštitne maske. Trudimo se da držimo odstojanje od korisnika našeg servisa kako bi prvo sebe zaštitili, a nakon završene smjene mi se vraćamo kući. Neko ima dijete kući, neko ima roditelje, tako da moramo da brinemo o svemu tome. Oni su još jednom potvrdili da su mladi najznačajniji resurs, ponosno ističe gradonačelnik Zoran Stevanović. U ovakvim situacijama bez njih je praktično nemoguće. I to je i jedan nagon u mladim ljudima da se trebaju naći svojoj zajednici pri ruci u ovakvim situacijama. I mi smo to prepoznali i kod sadašnje generacije njih nekoliko koji su se javili prvi. I oni funkcionišu besprekorno. Da je solidarnost čovjeka prema čovjeku jedna od najvećih vrijednosti pokazali su i zvornički volonteri jer su svoje vrijeme, obaveze, potrebe i želje stavili na čekanje.